Moko kuom jodolo mawuok e kaunti ma Murang'a odok ne jatend piny William Ruto e wi chiwo manochwalo ne kanisa mar Jesus Winners Jumapil mokalo, ka giwacho ni ng'ato ang'ata nigi thuolo mar golo michne ne Nyasaye kaka yo mar go erokamano. Jodolo go odok ne jadolo wadgi mochung' ne kanisa mar Jesus Winner, kama nyocha jatend piny William Ruto ogole milion 20 ka koro giwacho ni mich makama biro konye gedo mar kanisano, ma bende gionge gi ranyisi moro amora mar duoko chiwo makamano ma nyaka sani osekelo paro mathoth e pachoka. Kile ametoa kama rais wa Kenya na ametoa kanisani, kile ni kwamba katika kanisa kuna mikakati na kuna mipangilio ya kikanisa kuhusu ukusanyaji wa sadaka. Ni mpango wa kiungu ya kwamba kila mtu aweze kusimama na kazi ya Mungu. Hivyo wakati ambapo rais amesimama na kazi ya Mungu na kujitolea, hatuoni shida yote. Na ule mchungaji ambao ni Bishop Edward Mwai wa kanisa la Jesus Winner pale Ulisabu hajafanya makosa yote, kwa sababu ni haki ya kila mtu kuingia kanisani na kujitolea. Sisi kama kanisa hatuwezi kataa kupokea chochote kile ambacho mwanadamu yeyote yule anatoa. Na kama Wakristo, Mungu hajatupatia uwezo wa kujudge ama kutoa ile hukumu ya mahali pesa zinapotolewa, na kama kuna uwezekano either iwe hizo pesa zimetoka na njia mbaya, kuna zile vitengo zinaweza husika kuchunguza mambo kama yale. Governor